Om Swastiastu. Di tayangan berikut, KD Art Channel akan menayangkan tentang mengenal jenis-jenis sate saruan bebek, tata cara meletakkannya menurut pengedar Buana, akan dipandu langsung oleh Bapak Ketut Dedi Partawan. Lurus biar sayang sarang-sarang. Om Swastiastu. Inggih, kecunduk malih sareng KD Art Channel. Sane mangkin titiang jagi ngudar utawi mabah pidik parindikan pemargi ngareanin sate soruan bebek utawi itik. Inggih piranti sane jagi pacang kasagyang punika inggih punika niki kelapa. Sane sampun mekelas utawi meklasin niki mangda melebos di tatkala nusuk sate punika danganan. Nggih titiang awit manten sane mangkin ngudar ini sate soran punika nika wonten ketahnyane 9 jenis sate. Kaping ajeng nika mewasta sate asem. Inggih niki mewasta sate asem. Sate asem punika megenah ring utara. Nika megenah Dewa Wisnu. Sane niki mewasta sate lembat. Nika megenah ring selatan, genah Dewa Brahma. Niki mewasta sate apit balung. Nika megenah ring barat. Nika megenah nyane Dewa Mahadewa. Sane niki mewasta sate apit babi. Nika megenah ring timur. Niki inggian sane begenah ringka Dewa Iswara. Sane niki mewasta sate gunting. Nika megenah ring timur laut. Nika sane megenah Dewa Sambu. Sedangkan niki ngelantur malih sane megenah ring barat daya inggih punika mewasta sate leklet. Nika megenah Dewa Rudra. Ngelantur malih sane niki mewasta sate kacu inggih punika megenah ring barat laut. Genahnyane Dewa Sangkara. Sane niki malih mewasta sate menggada. Nika megenah ring tenggara. Nika pegenahnyane Dewa Mahaswara. Inggih niki sane kaping untap. Nika mewasta sate kuung. Nika megenah ring tengah. Nika sane megenah Dewa Siwa. Inggih mangkin jagi pacang ngawit ngareanen genah sate soran bebek punika sane di tengah nika mewasta sate kuung. Nika sampun kepasang sate kuung ring tengah. Ngelantur malih sane megenah ring utara inggih punika sate asem. Nika sampun nganjing siki sampun kepacak nika sate asem. Mangken sane bedlot nika sate lembat. Nika genahnyane Dewa Brahma. Mangkin sane barat nika mewasta apit balung. Nika begenah Dewa Mahadewa. Sane mangkin lantur malih ring timur nika mewasta sate apit babi. Genah Dewa Iswara. Lantur malih sane mangkin begenah ring timur laut nika mewasta sate gunting. Genah Dewa Sambu. Kelanturang malih ring barat daya nika mewasta leklet. Nika megenah Dewa Rudra. Kelanturang malih ring barat laut nika mewasta kacu. Genah Dewa Sangkara.
Nggih nglantur malih sane mangkin nika mewasta menggado nika megenah ring Tenggara genah Dewa Mahaswara. Inggih sane wawu sampun kakaryanin sate punika saking Manggala Olahan. Ketah nyane ngaryanen sate soroan punika wonten semelan jenis sate. Suang-suang sate punika medaging sarwa dasa utawi 10 pisis manut ring genah nyane. Inggih niki sane sampun pastike puput niki ngaryanen sate soroan bebek manut ring genah nyane. Inggih nika sampun sampeyan kawedar kidek parine memargi ngaryanen sate soroan bebek. Kaping ajeng niki ring Menggala Desa Adatojan titiang angganin panitia utawi perwertaka niki matur suksema sampun pemargi acara maligya niki antara Rahayu Labdekarya. Taler kaping kalih niki mangde parayuwana sareng sami uning pemargi punapi jagi pacang ngaryanen parindikan sate soroan bebek. Inggih asapunika sanes sida atur tiyang mangkin ring KDA channel dumugi wonten pikenoh nyane. Inggih kaping untap tiyang ngaturang Paramasanti. Om Santi 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 Om.